Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin bakasnong maut harya, kalayo jingero na borok kiliang, ya ka jinglong balakloy ban penbit penbiang, hadin bakaway na kinong syong ka batre hayeng jong Dr. Sailu. Kalayo ya ka jingpang coronavirus nakaliang jong unong lum kubor ka Batisi TV ulalay bini keduk kerpang ya ka asya bat ya urang bat snong jok snong maut harai ban wat benya ba kumnu kisem bat ka ega bala pelong iki ba kin long ki bakulut mensie ban pediang klem kunu ka jing knyum ha ka jing ekran ba ka kong shat jing shai kur kalang ka batrei kum ka asya kalayo thu ba hadien tang shuyo jing tep baladan ke bayo yakni ke jingpang COVID-19 hapok asnong nakaliang orang ba asnong haringkat ke jing senran lang jong ki asya marmar kilalai bini kendu ik bahyeng asam dak ba ai mensiem bat ban pensu thu bakim dai ban syap tieng hendai ki ban buat renti iki kendon ki ba sorkar jelaling ba katnat ka koi ka kya kila dak ban petha halor usenyang ben hei ubakani ka asya kalano syau thu puthiar jong ke em lang ka lang dong ni sangap mentah hendiat ayu ikong syat jing syai kur kalang bat urang ba snong jong ni snong mau tharia uba bol sing shooting kidan ban ong dan kom masintir ya iti parano hisnong chini be letre hin chi data bahden katan ya cintip lo be data ile ya be cimpang te snong wot klasin be cintip kre ban ka lechingo kata kayeng bat kila adu daga curfew ba kimsha ba ngimi na ko giyeng sa ko giyeng pakumtar ga cing pinbet lang jong basnong hi ngilele ya barang kam ngile penbiang penben i ka cing dong kam jong tigi basyong hi ban ngil adu ga cing tip sa health department wot kilawan wan cingo ha ga snong bat kilawan lu bantia si kita kila sangot ha ga snong ba haden kata kilawa asya ban wan tes kilawan syaw ya iti bayo ibawan na yung dokter kila ya lam siti po civil hospital kila tes bahden kata ngila yo cintel bali yo positif kila rai isi civil hospital Henry mu kum kacing ka kibahnya bahasa makli hapden juga cinteng bagi sengo diaw sengulit nase maka kon makadan hapden juga cimpang dari kacing amin se lang pan jungi bengilit jengok manakasni kisngo scam bat ka komet kacing ko cingkia jengkiro kabit kabiang bahadin kota kinang yat ke Singapore ke Shnong hi ka kalatri borba nak benta pemit penbiang bat kira ai men sem rianga ho preng jong ke cinglong bre kadon ke cingret men sem ne kira ai men sem nga bangan ki ai cing hikai ki pen shlur ba ngondan ni ko men sem juga cing snow shlur ban tre ya kam ho ai wala long kam ko be haba nucho pe cing seu umi hap shu ne tambah kadai ke cing rap nak benta jong ki para bre tinggal udah kacing sengaw silur udah kacing sengaw sen mesin jang kacing ni terakhir angkat bak senong bahden kata ni yo mak di kacing job nama itu bana po senong cing la yo kacing kia klem kono ru kacing ya sepriang hakabile bakade kam nakaleng conga ngapentu nakamta cing para asya kadang-kadang kum kani kacing cia kabangi ngilama aku senong cingi bakin nam sengaw syap teng nak mesin jo kacing silur bak mesin jo kacing klem daken ya kacing yo dah mesin juga kacing kemen ngin ai lagi cang di banyarap kita ki para mesin di bentang te hanot juga ni ke bentang te hakabede beruni COVID-19 te leng bagi singi ki por kat ba jinang kapat wan mo sini sport caka jingi te ngidang siyo supaya tang hapot te prose kalau yang ajak tu kat ni kalau poi pendan apa snok jingi lembah ke jingjia ke ba i doktor ilajia kuntu ilayo ya kene ka covid de kum talami ketuk khobor ba ngihap ban wat cingtip nadu ki balek dapo hospital de kum ta te penban ladangi persang ya ke bani wat cingtip apa snong jingi padan penban ini i pun jingi nok snong ibalik teh pok kajing cing doktor te tang sutip ya kene hi kebenta te nakaliang cingi kumki no yalam snong te ngi khan pen slam ngi le wut ban ya kendu ya kene ka para nok snong ya ka bangin yo ban ya kren ban ya ai kajing slop ban sai ban pen sung tho ba maki lada kalong kumno
Kidai bet ban hapan pendap ya kan ketes. Kata kedeka pun ke menengkong ke bangi. Nak kaliang jingi kum kesnong isim ya kan kesenjam. Teh din mengila dep penye kendu teh lai keren ban pencai ban pensutu teh nak kaliang cuki kila pediak. Teh kila ko ngo bat kila lej ban tes. Teh hadin bala lej ban tes teh ka memot hakacing perkat kecing ala lej itu iwe teh batip teh itu tekala biang. Teh ndai ngikli kenang bangin yo ya kecing syai ke bakam paka. Ngikli na inos ba ngile kuno ha ka bedai bat kene kolong yeng. Teh nak bantah cuki ni ke bidang don ha kene ke yeng ngile kuno. Teh ka juba ke ba nak kaliang cuki nos ki ong ba. Ye kini ro pimbit ban pelab iki ban seba. Teh ha ka bakum kata kapor ke ba mot long habala pha ban syong bet khop iki teh kala long kecing ke bakram. Yeng ikum ka sno. Teh nya habdon kecing kit kle ban pimbit penbiang. Ye kecing don kam nadu ko nadu ke bam gadi bat kum ta tetep. Teh na bantah cu kecing bit kecing biang lang. Nila kloy ban sim ye kene kesenjam ban penbit ban penbiang. Ia kecing don kamera, bat ni ai kecing betak ru la bata jumpi nuk sinam. Kedai ban bur renti kat kum kecing hikai, kabeng leyo nak ke health department, kedai ban ya jengai iwe ni iwe, kedai ban ya sakti borbo, bat ban deng ju. Ia kini mas. Kata kelong ka dai kalat kabeng la ban ya da ban ya lek persa. Ya une u coronavirus. Deng ila don ru ke komiti. Dia kata ke komiti kan pek kan kmi kan ai ban pensung tu lut ya barok kinong sok Om tangai kene ke senong ke jengi. Hendai yikini ki ba don ha senda senong jengi tu. Ni ailem ke jengi kai nam ta jengi. Kenang ba kene ke jingpang kan om la ba dio ban pur. Sya ketika thai ke caka ke jengi. Oh, si lapor Pak. Oh ya. Algut. Rasa cara punya apa lah? Morning.